Kusuma Family Official. Ngintilin ondel-ondel di bundaran Hotel Indonesia. Adik minta ngejar ondel-ondel guys. Mau kemana ya kira-kira ondel-ondelnya? Kita ikutin aja yuk guys. Ondel-ondelnya masuk mall. Ondel-ondelnya masuk mall Grand Indonesia guys. Adik minta ngejar ondel-ondel terus, tapi mamanya sudah capek. Ondel masuk mall. Segitu dulu ya guys videonya. Sampai juga di video selanjutnya. Dan bantu support channel Kusuma Family Official ya teman-teman, dengan subscribe dan tonton terus video-video kita. Thanks for watching.